Aya basi mambo vipi? Bimeze bite? Twirebera freelance. Yeah. Ni kugasoma films.com. Ako tonari tuziko. Burya bwari ubukenewe sigaye asa neza. Kaka. Kwari ukudakaraba. Karirimbo gasozera. Tonarite. Okay. Mambo vipi? Abakinnyi ni ibyamamare. Christian Slater, John Cena. Twirebera freelance. Okay. When I wake up on my knee, I take it so funny. When I see my enemies, you're the super weapon. Jakubuka sama you so romantic. Take you what you want in Ovugengo. Konumva iki cyana kizi kuririmba we. Bimeze bite? When I wake up on my knee, Skia. I take it so funny. When I see my enemies, you're the super weapon. Aho. Jakubuka romantic. Twirebera freelance. Funny. When I see my enemies, okay, you're the super weapon. Jakubuka sama you so romantic. Take you what you want in Ovugengo pije. Waje ndirimba nkifana, wajya kunyegera nkifata. Ukina movie ndumirwa, mu mariba mpita micara. Sorry, sorry. Wapinge sinjafata idene. Sorry, sorry. Ubishaka twafata indege. Sorry, sorry. Igaragaze nka uri mushyashya. Ndakuzi nturashira icyaka. Cunda bakwanga bahite bapanjika. Wanna let you know ngukunda sana. Cyane yungwamo ngugwamo watoya zana. Gaho letigo dutwike sana. Meseleza n'uyu mwana uko yisetsa ni hatari sana. What to terego? Calm down slow. What a tereyango? Get goko. Abavuga ubugambo basare tujyana indera. Gahunda no kurya shongi ibindi nabwo bindeba. Tuye Mona Lisa, maybe you are una designer. Ni wowe this, ni wowe wantwaye umutima. You got the rhythm ya wafasha. Nakugize tight mpaka. My lover, my daughter, I no go fire you, my pepepe. Sorry, sorry. Wapinge sinjafata idene. Sorry, sorry. Ubishaka twafata indege. Sorry, sorry. Igaragaze nka uri mushyashya. Ndakuzi nturashira icyaka. Cunda bakwanga bahite bapanjika. Wanna let you know ngukunda sana. Cyane yungwamo ngugwamo watoya zana. Gaho letigo dutwike sana. Meseleza n'uyu mwana uko yisetsa ni hatari sana. My lover, I'm out for the journey of fire. Breathe. Tonarite. Tega amatwi akanya gato tumari gukomeza na filime yacu. Sibyo? Aho wicaye hose jya wibuka ko sidira cyariho ntaho yagiye. Ibyo urubyiruko mu byibuke. Kwipimisha sida n'ubuntu ndetse kumenya uko uhagaze n'iby'agaciro. Ipimisha umenye uko uhagaze uyu munsi wa none. Sibyo? Yeah. Ikindi sida ntipimishwa ijisho. Ushobora kureba umuntu ukabona ni muzima bitewe n'ukuntu mubona ni toto, ariko sida ntipimishwa ijisho. Ese ubundi yo hagiye gushya
ujya wibuka gukoresha agakingirizo cyangwa upfa guhubagurika. Rubyiruko kano kantu buri munsi ujya ukibuka, wowe ukurikiye zino filime za Rocky ujya ubyibuka. Agakingirizo ni inshuti yawe, aho ukabonye hose ujya uvuga ati agakingirizo ni inshuti yanjye, ni ishumi yanjye, kakurinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Zira ndwara urabizi ukuntu ari mbi cyane. Ndetse si ibyo gusa, agakingirizo kanakurinda inda zitateganyijwe. Ibyo ugahora ubyibuka, kagakingirizo ariyo shumi yawe. Niba waranduye nanone agakoko gatera sida udukurikiye muri kano kanya waba uri hose, gutangira imiti igabanya ubukana bwa sida ndetse ukanayigumaho, ibyo bizaguha ubuzima burambye. Hari abanywa imiti nyine n'ubundi ugasanga ejo bundi ayisayireka kumva ko ibyo bihagije. Ibyo ni bibi. Nimba waranduye ukipimisha ukabimenya ko wanduye ukahita utangira imiti buriya kare, biragufasha cyane kuko ubu yifatiranye ugatangirira imiti ku gihe. Ndetse nimba waratangiye kunywa iyo miti, wiruhuka na gato ngo uyire kuyiparike, yinywe nk'uko bakubwiye uzajya uyinywa, maze urebe ngo uraramba. Ukeneye ubusobanuro ku buzima bw'imyororokere cyangwa se ukeneye kumenya byinshi ku burenganzira bwa muntu, waba uri urubyiruko, uwo waba uri wese ushaka kumenya amakuru menshi ku bw'uburenganzira bwawe. Buri hari abantu bahohoterwa batazi uburenganzira bwabo, ugasanga umuntu ahora ahohoterwa kuko nta makuru afite ku by'uburenganzira bwe, ukaba uzi ko hari ibintu utemerewe. Hamagara ikigo cyitwa HDI, ari nacyo cyateye inkunga ino filimi kugira ngo ikugereho. Nicyo kigo bita HDI, uhamagara umurongo ni nimero 3530. Izo ni nimero uhamagara, uhabwa ubusobanuro bwose ukeneye ku buntu, nta muntu kwishyuza. We hamagara 3530. Iyo niyo nimero wahamagara ufashe telefone yawe, tuguha ubusobanuro ku bintu byose ukeneye kumenya. Nuko dutangiye filime yacu. Bimeze bite? Ariko ubutumwa mba mbahaye muba mububonye. Okay. Izi filime zisanga ku gasobanuye films.com. Naje gusanga ntanjije ikunda filime iyanga ikunda filime zanjye we. Filime zanjye zikundwa n'abantu b'abanyabwenge basobanutse. Buriya nusuzuma neza umuntu ngo ngiye filime za Rocky wapi, nucunga neza no mu buzima bwe busanzwe zasanga uwo muntu ahubagurika, afite ukuntu n'ubundi ibitekerezo bye biri hasi. Ariko abantu bakunda filime zanjye shaba bari abasirimu, bazi ubwenge, basobanutse. Abanyabwenge baramenyana. Feeling when you're doing exactly. Wari wiyumvamo ibyiyumviro ko ikintu ukora kuri iyi si ari cyo hamagariwe gukora. Cyagenye nawe uvuga atakazi nkora niko kanzanye kuri iyi si gukora kabisa. Apana wa undi wicaye mu kazi agakora ariko yumva atagakunze. Ibyo dutangiye batubaza. Everything inside you is moving. Cyagihe iyo uri gukora akazi wumva indani muri weho uhamanya neza n'umutuzo w'isi, uvuga ati ninjye muntu ukora akazi kanzanye ku isi. Usoka mu modoka, soka mu modoka. Abasirikare. Soka. Bese ku murongo. Icyakubaho cyose uri muri ako kazi, uba wumva nta kibazo ufite pe kuba uri gukora akazi ukunda. Nuri kutubwira. Me neither. Nanjye rero nuko bimeze. Freelance. One can hope, right? Ariko reka twizere ko bizakunda tugakora akazi twifuza. Byatangiye nyiri umwana John Cena. Help people. Numvaga nifuza gufasha abantu. Or at least I wanted to. Byibura narabishakaga nubwo bankubitaga. What any noble red-blooded American. Ariko nakoraga icyo undi munyamerika wese yakora, gerageza gufasha. Urakaza neza muri cabinet d'avocat yacu. Naje kuba umwavoka. Numvaga ari akazi keza ngiye. Guhaye karibu buri umwe muri twe. Turi famille. I saw it. A life of backyard. Ati mbaye umwavoka nabyo numvisha atari byo nifuzaga. Ati ubundi byose byatangiye nifuza kuzabo nk'abandi bantu bo muri quartier nakuriyemo, babusanga ari abaturanyi muri weekend ngo botsa inyama, bari mu maproje ngo yo kubakira abaturage, bategura ingendo zo gusohokera ahantu kure. Wife I probably didn't know either. Kubana n'umugore nashaka, babaturanyi bashaka ko muryamana. Ibintu nk'ibyo sinabikundaga. Nabitekerejeho nyiri muto. So, I folded that hand. Mbona ubwo buzima sinzabamo mpita mbaho urutoki. Urabona igihe yatangiye kubitekereza katazabaho ubuzima nk'ubw'abandi akiri uruhinja. A year of law school left 6 figures. Tangije kwiga akazi maze kuba umunyamategeko. Mubara maze kwiga maze kubona akazi maze kuba umunyamategeko abaye umwavoka. Akazi k'ubwavoka kamembaga amafaranga menshi naragataye nigira mu gisirikare. Kuko numvaga ari cyo kintu nakora. Urabe umugabo yataye akazi
akazi k'ubwafuka kamuhemba neza ajya mu gisirikare. Abantu benshi baravuze ngo ndi umusazi, ariko nanjye niko natekereje. The next thing I knew, Ikindi kintu namenye, I made it through the Q course with special forces. nakomeje kwitwara neza mpaka ngera muri special force. Ariko tubwira, uratumwe tumanuke we. Ubuzima bwanjye bwa mbere, I was happy. nibwo bwa mbere nari mbayeho nishimye. Umunsi njya mu gisirikare nahise numva ariko kazi nari narahamagariwe gukora, numva mfite amahoro. Hari igihe waba ukora akazi akariko kose, ariko ayo kaba kaguhemba yose ukumva ni wishimye. Ariko hari igihe wayikorera akazi ukunda A1, uburyo nawe wakwicaza muri office yo yaguha yose. I found myself. Ubwo naje kwisanga, I found love. naje kubona umukunzi, turashakana, dore nguyu. I found family. Yageze aho nza no kubyara. Most of all, I found family. Yaranabyaye. Mani tugire je n'abasirikare. Found purpose. Nibwo bwa mbere nari mbonye byibura intego y'ubuzima. Ahandi ubaho nawe wumva ko ari icyo umaze. Tugiye ku igipimo cyacu ni President Venegas, niwe tugiye kwica umugabo ntumwibagirwe. Tugiye kumwica. Abasirikare babahaye misiyo ba Amerika Special Force. Durire ku butaka mwana. Musore amanuka mu ndege nuri kutuganirira tutarabona isura ye. Icyo gihe bari bagiye kwica uwitwa President witwa Venegas. Ndege itaraparika barayirasa. Musore yari yamaze kugera ku mugozi. Urabe. Mu kirere. Urabe. Yo. Ndege iparika nabi. Agiye kuri misiyo. Urabe. And just like that, Nyine gutyo tu, was gone. intego yanjye nari inyibuze. The normal life that Nahise nsubira muri bwa buzima busanzwe nari maze igihe naranze kuzajyamo. failure. Numvaga koko nsinzwe. Ubuzima bwo kujya kwicara agakora akazi nk'abandi bana akaba hatuje atari mu gisirikare ntago abikunda. Ni John Cena yakoze impanuka umugongo ugira ikibazo, ngo gwera icyo gihe intego ye yarayibuze. We yifuza kuzibera umusirikare, yumvaga ari cyo kintu kimuha ibyishimo. Mason, dore imidari bagiye bamuha. Umwana araza gukererwa ku ishuri aho ngaho. Umugabo ari kwirebera amafoto ari mu gisirikare, madame ari kumuhamagara, dore nguyu. Mugabo, waramutse. Yay! Mwana wa, You're from else, Dad. papa ntago wiborosha uri kunuka. Siko nagoswe. Ni akana. Akana kagiye ku ishuri ngaka. Okay. You want to drive? Shaka gutwara oya. In a few years, it's all. Arabura imyaka mike ukajya untwara. Don't forget her seatbelt. Wambara umukandara wa mwana. Buckle your seatbelt, Kaza umukandara, please. ndakwinginze. Wave to mommy. Pepera mama wawe ataza kunyanga. Uriya mwana katampepeye. Ni mugabo umubujije. Yazanye umwana ku ishuri. Ku ishuri bimeze bite? There's a boy named Chase. Papa, ku ishuri hari agahungu bita Chase. Bothers me all the time. Buri gihe kantesha umutwe. Kiss me and Usiko kaba gashaka kunsoma papa kakankora n'ibindi bintu. Umva kana gato. Boy tries to kiss you, you're 9. Ufite imyaka 9 bagashaka kugusoma. I'm 8, Dad. Ufite imyaka 8. Even worse. Noneho nibyo bibi But cyane. the next time he tries to kiss you, Ako gahungu nikongera gushaka kugusoma. throat. You know what the throat? Uzagakubita ingumi mu ngoto. An idiot. Ingo turayizi ntago ndi ikigoryi papa ndayizi. Hit him in the Adam's apple. All boys. Uzamukubite kuri Adam's apple. Like penises? Ni nko mu ntoryi. Yes. Eh. Yes. Just hit him right here. Wowe uzamukubita ingumi mu ngoto niyongera kukumenyera. Don't make it so he can't breathe for a little bit. Kugira ngo ananirwe guhumeka. Like hitting him in the penis. None se nyine ubwo urumva atari kimwe no kumukubita ku gapipi papa. Yesu Kristo. Yes. Yego byose ni You kimwe. can do that also. Wowe uzamukubita ubonye Alright. sawa. Okay, we're packed. Tubyara baza basoma sha. Mwana uzamukubite. Ngo nagahungu bita Chase. Hi, Daddy. Abwiye umwana ngo azagakubita akica ahubwo. Learn things. Do. So I told them. Je narababwiye.
hano hari umugabo Can't charge me those. je barambwiye ngo ayo matelefone yose ntago bayanyishyuza ngo nyishyure I don't even know any of those numbers. izo nimero sinanazizi sinjye wazihamagaye Leave me alone, man. ariko banze kumva uwo mwana yaje hano umugabo asigaye ari umwavoka So, none so you want ushaka kumpa akazi to argue with kugira the ngo company for it? njye kuburana n'iyo kampani y'itumanaho Scott, Scott yaje hano dore ngo Scott Cover boy you have my word. I will make this all go away. njyewe ndakubwiza ukuri bino birego biraza kuvaho ntago bari kwishyuza zino telefone Can I give you a retainer? mbe ngwaye avances mbe ngutayemo ibiceri Maybe just 500. mbe ngwaye nk'amadolari 500 wiyibitseho Oh my gosh. nebe Thank you. sawa ntumwavoka hano ariko kano kazi nagakunda kabamo amafaranga baramwishyura neza ariko bino bintu ntago bikunda hari abantu badakunda kwicara muri ofisi bicaraho gusa wiyikundiraga igisirikare nuko yakoze impanuka yeah. You don't write, you don't call. ntujya wandikira maniga yawe ntuyahamagara uyu babanye mu gisirikare Bastion ewana Sebastian Ari wamonye ariko Christian Slater uyu mugabo ni icyamamare What are you doing here? urakora icyano How'd they get you in a suit? I could ask you the same thing. nanjye nibyo nenda kukubaza uri mu dukote Take on a global communications conglomerate. hano hari umuntu ubuje kumbwira ngo tujye kurega kampani y'itumanaho nibyo mba I seem to recall you saying that quitting law was the best decision you ever made. ndibuka umbwira ngo kuva mu bintu bijyanye n'ubwavoka niwo mwanzuro muzima wafashe Soul. bivuze ngo kuba ubu ngubu ukora kano kazi umeze nk'aho ubugingo bwawe bari kubukanda Wife and a kid, and they both requiring. mfite umugore n'umwana nyine mba ngomba kubagaburira ni ugukora ibyo ntakunda ariko nkabikora twese hari igihe dukora akazi tudakunda ariko nyine tukagakora ubu se njyewe nanze ya myanya yo hejuru kari nabyo nigi ngwino nkwere kantu nkujyana ariko nyine niyo bamamagaye ngo njye kuyobora ministeri runaka mbababwiye ngo buretse hari abanyarwanda amafilime bakunda batazicwa n'irungu bumva amahirwe mu ntesha nanababwira ngo mugura abonema mukabanza nkabona ntago muri kubyumva neza 4,000 ku cyumweru 7,000 ku kwezi So what do you think? tekereza iki I think you need a lawyer. You know a good ndakeka ukeneye umwavoka hano yamuzanye hano ameze nk'ikigo cya gisirikare hari indege hari ibikoresho rebi nibo babanaga kera muri special force muzana hano CDI. CDI Chicks dig it. chicks dig it actually contracted defense initiative. contracted defense initiatives Yes. niko bisobanuye mu magambo ya arambuye ni CDI yacu nicyo kigo If dufite you don't, we'll find it, buy it or build it. twebwe Operate in any environment. twebwe dukorera ahantu hose Mission, muri kondisiyo ariyo yose one-stop mbega shoot. twashinze ni ikigo cya gisirikare mbega niba abandi bashinga ngo ni igisirikare ariko cyigenga nyine tu dufite abasirikare Airstrip. aho wadutuma hose dufite ibiturage byacu twitorezamo dufite ibibuga by'indege byacu I opened up 7 dufite ibikoresho byose Yeah, remember? nafunguye ino kampani imyaka 7 ishize Never thought you'd pull it off. ntabwo nari nzi ko ino kampani wayifungura Good on you, brother. ni byiza ariko kuri wewe US governments, natangiye nkorana na leta zunze ubumwe za amerika Europe, then Asia, njya gukorana mu burayi njya muri aziya ubu muri amerika yo hepfo corporate contract. twebwe ubu ngubu tuba dufite amakontara y'ibihugu bitandukanye asaga 80% ku buryo nta kibazo tugira Security work's always been a bit dicey for me. It's like a thin line between mercenary work, yeah? bino bintu mukora bya private security mba numva bimeze nk'ibyo gucuruza ba mercenaries gusa mbega abana bameze nka za zindi ujya ngo ni za Wagner Group usanga ari ibigo byigenga na leta z'akazi cyane abandi bantu bakabamagana ati turabakeneye Can't hire fast. muturindira umutekano Tons of ex-military, a few cops. abahoze ari abasirikare abahoze ari abapolisi Boys with- abahoze ari intelligence bose baraza tukabaha akazi hano Don't ask, don't tell. These guys are bano basirikare ubona nkorana nabo colleagues. ni abahatari kandi bakubera bagenzi bawe mugakorana No. oya No. oya Oh, no. ni kare Come on. mva umwana I'm too broken down. I'm jewe bisa nkaho meze nabi nta forume ngifite naravunitse Listen, mfite ubundi buzima nsigaye ndimo ntago nagaruka muri ibi That's not the point. look, the truth is, broken or not, umva waba waravunitse waba utaravunitse uracyari umwe muri twe personal favor, njye ni faveri nshaka kugusaba personal protection. hari akaraka gato nshaka kugaho kujya kurinda umuntu Me out, huh? konyine kamwe gusa ubanza ukamfasha koroshye Guys don't look like built men. musa ntabwo mujya mugira akazi koroshye mwe ndabasi
ahita ashyiraho televiziyo. Kuri televiziyo yamweretse wa mugabo dutangira filime bari bagiye kwica ngo ni perezida witwa Venegas. Uyu aramubona. Uriya niwe bari bagiye kwica cyagiye indege yabo iraswa. Bivuze ngo uyu mugabo niwe hano indege yabo cyangwa se igisirikare cye uko bari bagiye kumwica. Everybody is welcome to Polonia. Mwese mbaye ikaze muri Paridonia. Juan Arturo Venegas. Juan Arturo Venegas. You kidding me? Uri kunyinisha. You took a job for the guy that killed him. Bivuze ngo wemeye akazi ko kurinda umugabo nk'uriya watwiciye ikipe. Him in the first place. Twakabaye twaramwishe mbere. Dude, chill. The job isn't for Venegas. Ariko akazi giye guhanagara ko kumurinda. Journalist who's going to interview. Akazi nako kurinda umunyamakuru kazi ugiye kurinda. Make sure she Nakugiye go interview uriya mu president Venegas. He died because of that guy. Inshuti zacu nyinshi zarapfuye kubera uyu mujinga. You don't have to tell me. Hagari ngombwa ubimbwire. And look, if he were to get hit by a bus, I don't think anybody would be too upset about it. Believe me, I'd love to do it myself, but iyo baragonzwe n'imodoka ntago twari kubabara. Right now- Ariko wabikoze dore n'uriya mugabo. must in and out of Paledonia Hari umunyamakuru wahawe akazi ko kujya go interview uriya mugabo muri Paridonia, ni igihugu cyitwa gutyo. for this. Listen, I'm trying to break into the personal protection racket for Ndi journalists. kugerageza kureba ko uwo munyamakuru yajyana bodyguard, uwo bodyguard nshaka ajyana umunyamakuru ni weho. Up, okay? Kamurinda gusa nta kindi. Venegas is sending a Nta ndege twoherezayo nta bikabyo mu kugenda ukarinda uwo munyamakuru gusa agakoresha interview uriya mu president mukagaruka. Uragenda wabaye yantarewe. brand says you are. Ndaguha ibihumbi 20 kuri ako karaka gusa by'idolari. This Uwo is munyamakuru ninde? of the international journalism and Umunyamakuru w'umwaka Wellington. ni Claire Wellington. Niwe tugiye guha award y'umunyamakuru witwaye neza uwo mwaka. Dore umunyamakuru agiye kujya kurinda umunyamakuru w'umuhanga cyane. Ibihembo ahora bitsindira buri kanya. Hakura nanjye nyine nk'umusobanuzi w'ibihe byose ubona buri kanya ibihembo ibikombe iki n'iki. It's about the truth. I share this with all the journalists. Facts. Twebwe turi abanyamakuru bakorera ku kuri kandi ku bimenyetso bya nyabyo nizo ndangagaciro zituranguye kwiga ku munyamakuru agiye kurinda. Komeza kureba amavideo y'uyu munyamakuru. Make a major story. Umva kubera iriya nkuru yabaye yihuse cyane. Perform my due diligence. Ntago inshingano nazanjye nazubahirije neza. Fact checking. Maze gusuzuma ukuri kwa nyako. Sources. Ndetse naho nakuye amakuru. My position here. Mbaye neguye ku mwanya nari mfite muri iki gitangazamakuru ari kure umunyamakuru ugiye gukoresha interview president ari kumwiga areba amakuru yagiye amurangwaho. Yavuye ku kazi agaruka ku ishuri yasanze mama yifashe nk'agakombe n'umwana. Mama nimba yaje ku ishuri ate? So, how's everybody doing? We mumeze mute? Dore ukuntu bamureba. Abona birakaze. You told your daughter to hit a boy in the throat. Gute ubwira umukobwa wawe ngaze gukubita umuhungu nkungoto? Is a lawyer. Papa w'uwo mwana w'umuhungu umukobwa we yakubise. Usikara umwavoka? A real lawyer. Avoka wa nyawe ari kuve kuri ho utari umwavoka wa nyawe umva gasuzuguro k'umugore mu rugo. Hora bwira umwana ngakubita umuntu. Umwana amenya bya bintu yagiye akabikora agakubita gahungu mu ngoto. I can't. Abana barumva. I'm not. None se ngiye narabyaye ngo bajye baza basomagura. Urabizi ugiye kwahukana. Gusotse ube wahukanye ujye kwitekerezaho. Hanze niko bakora. I'll go to my mom. Cyangwa reka mfata umwana kasi twahukane tujye kwa mama. Oya, ngerekana ahukane. Mwamwihaye igihe cyo kubitekerezaho kugira ngo muticanira mu nzu cyangwa mugatongana. Bano bantu baba baradusize cyane ku buryo badashaka guserera ngo bakubitane ibikombe n'amapano ya. Iyo musere kuri mwarakubwira ati ugiye ube witekerezaho cyangwa mbe ngiye kuko urakabije gake gake. Ariko mwe n'ugutaha umugore yashyuhije ubutahita bugusukaho. Naje kwicara hano. Building a cruise. Kora iki? Ndi kubaka ubwato. Kana kare kamwe ngo kubita umuhungu umenya kamukubise igipfunsi mu ngoto. Umwana ahera umwuka. Arata wakoze neza. Nge se narabyaye ngo bajye baza basoma. Ngiye kuba ngiye mu kazi. Snow globes are coming. Aho ugiye se bagira snow globes. Twa tuboro tw'abana tuba tumeze nk'imibumbe hejuru. Uzanzanire. Papa ngagiye kuba agiye. Gusa hari n'akazi bamuhaye k'ibihumbi 20 by'idolari. What do you mean you're going out of town for a few? Uravuga iki ngugiye kuba uvuye muri uyu mujyi iminsi mike? Yeah, Sebastian. Nabonye akazi. Sebastian ari yamaye akazi. You just said a minute ago that I Nawe was si byo bwavoka. So wavuze ngo sinde umwavoka wa nyawe. Akora akazi nyabaki. easy stuff. Nakazi koroshye ko kurinda umuntu nko kuba yana ari karakaza akora ko guhagarara inyuma y'umuntu gusa. Killed and leave our daughter. Kari burasabana utari bubakubite. Just let me make this money, okay? Ngiye gukorera amafaranga. Know how unhappy you 20 wahagaze inyuma y'umuntu wamurinze gusa. Ntagara by'idolari. to be me. Ni menshi. That I'm the life you settled for. Jenny. Nubundi buno buzima ntabwo bukunda. You should go. Ahari koko genda. Maybe that's what you need. Ahari menyera icyo ukeneye. Fix yourself. Kugira ngo ubanze usubire ku murongo ukemura ibibazo nawe ubwawe ufite uyu mugabo nubundi
we yikundira akazi katarako kwicara hamwe abayiruka bari mu bintu bya gisirikare niko kaza akunda. Niyo twatangiye atubwira ati wari wiyumva uri gukora akazi ukavuga ati niko nahamagariwe. Hakaba n'akandi kazi ukora wicira goro uvuga ati mana uzama akazi ryari koko, kandi abandi bantu bakifuza ubona ari keza. Je wundi akazi nifuzaga no kuba umupasteri umuvuga butumwa, kuko abapasteri dufite bari kwica akazi ariko si bose. Rero nifuza kuzibera umukozi w'Imana ariko do kandi mu kazi ntakunze ntimugura abonema neza ni gake, wenda nkirira ku maturo nk'abandi bana. Kerea Wellington ari kuri telefone. Uyu ni umufana azana ngo sinyire. Ari kuri telefone kumbuye nuje kumurindira umutekano, ariko kubera hita afite abayumva ko abafana baza bamubwira ngo dusinyire. Abonye abandi banyamakuru ko baba photographe. Wellington we nago ndi umufana wawe, nturutse muri CDI banyita Mason Petitis. You're late. Wacherewe. Where's the car? Imodoka iri he? This way. Iri hakurikiriye. Help me with this? Ntwaza igikapu. Narigeze ngura umufana wa kigoryiwe. Kumbe ntago mfana, ntago ngufana mfana Rocky. My green beret. Hajano modoka. Right, a green beret is a hat. Delta Force isn't the name of anything but of that. Tanumva muvuga ngo green beret special force. Why uri igiki? So where'd you serve? Ukorera he? All the loveliest places. Nakoreye ahantu heza cyane muri Middle East. America, of course. Amerika yo hepfo. North Carolina. Muri North Carolina. And that tan line on your ring finger? Kumbona agira ngo uri mariye sembo n'ikizinga cy'impeta. Wedding rings while we work. Iyo turi mu kazi nago twambara impeta zuko twashatse. Kuko byatuma ujya kurasa ukajya ureba ku mpeta uyitekerezaho. So we're leaving for Paledonia. Tugiye kujya mu gihugu bita Paledonia. Hari icyo ukiziho? Paledonia is like a Paledonia. Icyo gihugu tugiyemo ni igihugu giteye ubwoba cyane. It's a new one. Nibwo nkibyumva. I have an exclusive interview. Mfite interview idasanzwe. Ngiye gukora na Perezida Juan Arturo Venegas. Amaze igihe adakora interview n'abanyamakuru. With all due respect, do you understand? Mubyobero byawe madanda kumva ariko. Quite well, but nimba unyumva rero. Question is, do you understand why you're coming along? Ikibazo wakagombye kumva neza ni impamvu yatumye uza hano. My guess is not to give my opinion. Okay, cyanzanye ntago ari ukugwa ibitekerezo ndabyumva. Then this will be fine. Aho biraba ari sano utampa ibitekerezo. Son Venegas, you focus on making sure. Genda komeza nite kuri Perezida ngiye gu interview. We wite ku kuba nta muntu uri bunyibe cyangwa banshimute. Sibyo uhemberwa yantare we. Yego. Hey. What's up? Kumbe dore wa munyamakuru. Hano hari interview yajyaga korana n'ibyamamare. Live. I'm here with G. Yari kureba n'umunyamakuru turi kumwe kera yakoraga interview n'ibyamamare ari umwasama none ari kujya gukorana n'abaperezida. Iyo umunyamakuru muginga ari kureba interview za kera nakoraga nkiri kumwe na bamurinda habi babateka mutwe je kureba no muginga ari kureba interview nakoranaga na bamurinda habi umfa uyarakuza ari gukora interview z'abaperezida nibyo byonyine wabonye kuri internet se warebara nta interview z'ubwenge wabonye wareba. British passport we boarded. Namenye ko bana kwambuye passport y'Ubwongereza. Probably moved here as a kid. Wimukiye muri Amerika uri umwana. For your guesses. Ndumva wanyizeho cyane. My Paledonia. Some sort of. Kuki ugiye muri Paledonia kira gihugu? This might shock you. Impamvu ngiye bishobora kugutungura ariko. Take a degree at Oxford to cover celebrity bar. Ntago nize muri Oxford kugira ngo njye njya gukora inkuru n'ibyamamare gusa. Gas fields in the world. Kira gihugu tugiyemo Paledonia kiri mu bihugu bicukura peteroli ku rwego rwo hejuru. Hemisphere and he doesn't. Ndetse ku buryo uriya mugabo yaramaze igihe kinini ibihugu byo mu burengerazuba byibaza uburyo ayoboramo igihugu cye ndetse n'amakuru yadakora interview nimwe. Sit here and shut up. Nicara nceceka cyangwa usubize. Absolutely brilliant. None urabona kugiza ubwenge. Kutahita musubiza nyine agaceceka kamubaza. Naga private jet bamanutsemo. Ngiye nararahiye sinzagenda mu ndege. Indege ni twegerane, indege zirimo abandi bantu. Twegerane reka. Mu gihe ntaraguraga private jet kandi pastor yamanuriye katari kera. Dore Perezida baje kureba. Perezida ari kurabona kirya bariho n'uburyo atambukamo. Ndi. Abo Perezida bambara udusutu ukabona bari kugataye ukabona baraberwa. Paledonia. Uyu nawe barimo. Miss Wellington. Oh, nice to meet. Perezida Venegas. Dore Perezida kona soza umunyamakuru. Her regards. Elia yambwiye ngo ngusuze. My God. Mwana yanjye. You are even more beautiful. Kuri mwiza cyane. Television. Kurusha uko tukubona kuri televiziyo. Perezida ukunda tereta we. Perezida afite irari. Bodyguard atarajya kure baramusaka. Bamusanga n'icyuma.
imbunda. I have a permit for that. We mfite uruhushya rwo kubutunga imbunda. Take a selfie. Reka tubanze turya agaserifisha uzi ukuntu tugufana dukunda ukuntu ukora amakuru. Perezida Fano n'umunyamakuru. Yewan. It's a little bright out. Hari izuba hano. Huh? Oh. You approve? Do. Yes. Yewan, akagafoto. They're gonna love this. Aba followers banjye baraza kugakunda kangate kurayije mu perezida aratwika. Ngo reka ngate kurayije ngo aba followers banjye bari bugakunde. I bought that one. So, Ellie and you were roommates in the university, yes? Weho na Ellie ngo mwariganye ariko muri kaminuza yego tunabana. Well, any friend Okay. Ellie's is welcome in Polonia. Inshuti yose ya Ellie mba narayihaye narayibwiye ko ifite ikaze muri iki gihugu mugomba kwisanga. She is very happy in Kansas. Ewana Ellie arishimye muri Kansas. Anyway. Kansas ni biki? Where's she married? Kansas niho hana sigaye aba niho yashingiwe ajya kuba Ellie. Not in Kansas anymore, huh? Was it a bad joke? Oh, The Wizard of one of my favorite movies. I should have Really? introduced you. Mason is Nakabaye nama gupresence. Of course. Uyu ni mane kwanje Mason. Mason Petite. Mason Metitis. His finest. Aho aturutse muri CDI niwe wa mbere wabo yahoze ari Special Force. Maison Petite. Mason Petitis. Tamuzi. We do our own research too. Reka natwe dukura iperereza urumva waza mu gihugu cyanjye nakuzi. Ni umuperezida uriya n'uwo yigize nk'umudage. Ariko abafite amakuru yose. Tuyu ndamuzi. Yeah. Indege itari private jet aho kuyicaramo napfa. Ngiye bafashe inzira barerekera Katorori. Dore ngaba uyaje mu gihugu umugabo niwe ugiye umanitse ahantu hose ku mafarasi. Would you like to ride my stallion? Nzagutiza ifarasi utwareho. Oya urakoze. President Venegas, I really appreciate you giving me this. Perezida Venegas reka ngushimire kuba umpaye n'amahirwe yo kugira ngo muri nawe hoya ntari. Say, Baravuga ngo pig must use its nose. ingurube itagira amaso ikoresha amazuru. N'umugani bacu. There are so many wonderful things about my Mu gihugu cyanjye hari ibintu byinshi byiza cyane. for you to share them with the Niyo world. mpamvu ngira ngo nk'umunyamakuru byose ubifate uzabyereke isi yose imenye ukuntu dufite igihugu cyiza. Rebe. Hey. Dore igihugu avuga ngo ni cyiza. Urabona tutakirusha isuku n'amataje meza n'amazu meza. Twaragisize nk'imyaka 10 imbere. Perezida giye yashushanyije ahantu hose. Look, Babonye? mi gente. Aba ni abantu banjye barankunda barantoye 99% ni abantu bankunda. Kumba abaturage dore ngabo mu nzira. Kabana abaturage baramukunda arakunzwe. There is a bright future ahead of us. Hari ahazaza heza rwose y'igihugu cyacu imbere pe. Abana bite n'abana barankunda fata urutoki. Abana bisa nkaho batamukunda. Yaraseka. Freedom of speech is very Abana iyo bagututse uri perezida cyangwa abaturage bakagutuka uri perezida bigaragaza ko bahaye kwishyira ukizana. Barabacecekesha kandi ngo yaravuze ngo yabahaye kwishyira ukizana. Bwa burenganzira bwo kuvuga icyo ushaka ngo mu gihugu. Mva kubeshya kumbe ni umunyagitugu. Abaturage nago bamukunda ariko ari kugenda bishya abaturage baramfana. Just confirming, we are still headed to your ranch tonight, right? Harya iri joro nibwo turi bugiye kuri yanzu yawe ubamo. Oya tugiye kubanza muri office mbega muri presidence no tubanje. Ariko urabizi nari bagiye ko hano mfitemo United Gin. one for you. Kangwereke fata karore kawe. One for me. Uyu nagiye guza bamwimikiraho. Akunda United Gin. Toast. Reka tunywe morata. Uyatangira kumira amazi abandi bana bari kunywa United Gin areba. Yarabaye twinywera United Gin sha. Arriba. Ariba. Abajo. Abaho. Al centro. Al centro. Pa dentro. Pa dentro. Nimba bisobanuye iki? If you don't mind, Mr. President. Nimba nta kibazo ro Mr. President. Interview questions with you. Reka ngira utubazo duke mba nkubaza ku byo turi buganiro bya interview. Frase para fallar. Avuga iki Espanyol. Failing to prepare is Iyo nanuye gutegura uba uri kwitegurira gutsindwa. Bakomeje imbere bambuka ikiraro cyanya bugogo binjira mu Gatsata. Rebe filime ni convoy itwaye president. Batarajya kuri mama we batarajya kuri mwe mu modoka muzitwaye president bayitamo
bayitamo yarikanga yaramaze igihe atajya ku rugamba atabona ibintu nk'ibi ubwoba buramwica Mason we kandi ngo niwe bodyguard ngo ni special force ubwoba buramwica fanya sasu fire abajepe barabarasa ujepe bamutamo yagaruwe yagaruye ubwenge yaramaze igihe atajya ku rugamba tazi byari byo umujepe barashara musunika re filime bavaneyo RPG ibice bijya mbere kure RPG rocket property grenade do azibukiriye baterura imodoka y'inyuma kura yindi shyiramo RPG mwana ahita afatiraho urabe perezida bamuteza agaco urabe mbere bavayo urabizi mugire bambara imikandara barakomeza uyasubira inyuma twaye za modoka nziza zitwara abaperezida yo mama we rebe film abonye ikiza cy'umukandara Yes. Told you this was mine. nari nakubwiye kakara kanjye ni cya cyuma bari bamwatse Hey. Okay, stay here. mwe mugume hano sasu do perezida w'igihugu bari bamwishe abajepe babishe uyu ni utabaye ari ku mugongo ufite ibibazo tabaye perezida w'igihugu What part of stay here did you guys not get? ko nabwiye ngo mugume mu modoka n'iki mutumvaga Oh, my back. Oh. Just. Oh. Okay. Mr. Petit? Okay. Mr. Petit surakoze cyane winyambire wa kigoryi My back. ugongo uri kumurya Yeah, just give me a second. buretse winyambire Josh? Okay. What the hell just happened? bigenza biti One man's security detail happened. umugabo umwe hano niwe ubaye ni intwara arantabaye Mason, what's going on? Mason ibiki bijya mbere Shit show like it. hano hantu turi ni umwanda ntabwo twakabaye twahaje Oh, for help? duhamagara umusada cyane Safe. Can you believe this? bino wabyizera ni biki Coup d'etat. baginga bashaka kuntera kudeta I'm mad. kudeta cyane I cannot hide from this. bino ntabwo nagenda ngo nihishe nceceke Seems like a great idea, right? nyamara ugiye kwihisha byaba ari igitekerezo cyiza This is not a rebel assassination attempt. ibi ntabwo ari inyeshyamba zashaka kunyica gusa ni kudeta bashaka kuntera Two, you're screwed regardless, so. byakurangireho n'ubundi nkurikije uko nkubona This. bino ngomba kubihagarika I think I just did. Stop the overthrow of my government. jewe uranabaye ariko ntabwo utabaye gukuraho guverinoma yanjye With me. ugiye kuza umerekeze Help me protect. tujyane mu murwa mukuru kuri perezidansi Your people just tried to kill you. abantu bawe bashatse kukwica sibyo So, ibyo rero ugenda ubyikemure ntabwo ngiye ndwana n'abantu bawe ntabwo ari njyewe kurindira umutekano ntumembe one day, you're never gonna need it. I'm with the president of a country in the middle of a coup. umva The scoop. perezida w'igihugu ari hagati muri kudeta barinda kumutera kudeta iyi ni inkuru ya danje yabona viyuzi ko twayikavarinze perezida bashaka kumutera kudeta hano harimo viyuzi kabisa kuraho ikibunda A really big gun. cyo ni igiki ni ikibunda kinini perezida barashaka kumutera kudeta yari kubwira umukobwa ati twitahire yerekana n'uyu mugabo afite inyatsi umukobwa atari ko yari arimo viyuzi hano hari harimo inkuru uwo mureke tuvera tugaruke hakurino hano hari akana kari kubyina ni akana gato
Battement tendu. Aha, komeza komeza, hano hari ikigabo gihari. Un point. Ku mano noneho. Baby. How's it? Bimeze biti? Everyone. Bose. Yes. Excellent. Bamwita Matoni. Merci. Matoni Sokas. Turasubira. Umuntu ariko filime shahirimo ibyamamare wi. Siko ntari nabimenye. Do. A1. Kigabo kibuke muri Equalizer. By Enki. Cyagukeneye nyinshi. Encore. Ongera encore. Matoni Sokas. Wait. Buretse Mason. I can't. Sinshobora kurenga hano pe. I guess we're taking a break. Ndakeka tugiye kuruhuka, eh? Are you okay, Miss Wellington? Perezida yabakora iki? So, who's trying to kill us? Nobody is trying to kill us. They're trying to kill him. Bandi bashaka kutwica, twe ntago bashaka kutwica, barashaka kwica n'umugabo, ubwo tumureke wenyine. Bueno, ya sabes lo que dicen, que solo un insecto puede acabar con un país. Akantu gato gashobora gushyira igihugu hasi kose. No lo sé, eso es lo que vamos a averiguar. Ninde ushaka kukwica ntago ndamumenya, ariko ndamumenya. Kura y'icyombo. Bya bifone bya satellite. Ahamagara uyu boss wo muhaye akazi. Bawuzi bakora. Byagenze gute Mason? Town, they took out our vehicles. I got us out safe, but Modoka zacu bazirashe bo turi gusubira mu mujyi. I got no idea where we're at. Ahantu turi nanjye simazi. Yeah, she's with me. Umunyamakuru ameze neza. What? Na president turi kumwe. Why is he with you? Kubera iki muri kumwe? About his team. Ikipe yireye murinde. Bro, you gotta get us a ride. Yose bayishe ahubwo dukure hano. Sawa. GPS has your position. Ndabona GPS nyereka wo muri. Arabanza reba. Mugane mu burasirazuba. I'm going to call some colleagues in the area. I'll get you picked. Guhamagara abagenzi banyu bari hafi baze batabari babafate. May I use your phone? Nope. Waniza telefone uya. But I need to make a call. Nyene guhamagara. I don't care. Hago mbyitayo. Mason. Tell me why I should do a favor for him. Kubera iki umugabo wundi namufasha? I can have you arrested for being... Usko nabwira abasore banjye bakagufunga kuri maneko. Yeah, Wica se mbikwereke. Stop it, Mason. Mason rekera. Me miras al pasar. Kigo gitangira kuririmba aracyanga. Pasas por ahí. Utangira filime bari baje kukica. Really? Well then, Hakuna nzi kabanyagitugu muririmba. Mr. Petit. Mr. Petitis. Death. And I am... Yes, ntinya gupfa. You. Ntabwo ntinya abantu nkawe. Ndasa. Si alguna vez me escuchas de verdad. Kiraririmba. Hey, put the gun down, please. Los juntos podremos decirnos que sí. Knock yourself out. Thank you. I'll make it petite. Tuvera tugaruke hano. Signora. Baraguhamagaye. ¿Curso? Sí. Iri ni ijambo ndi buvuge. Signora. Muri kira gihugu uri yarimo. La luz está bien. La luz está perfecta. Amatara ameze neza nyiri cyubahiro. Murakoze general. Umuhamagaye ni president. Telefone yawe iri gusona nyiri cyubahiro. Eri presidente. Niko phone iri gusona. Hello? Jorge. No. Mwishiko wanje. Onkere. Claro. Biseneza. Kumba hamagaye muri presidence. Con la selva. Ndi mwishamba. Mezuti. Todo bien. Byose bimeze sawa. Uyararira. ¿Cómo estás, tío? Mezuti onkere. Estoy fantástico. Meze neza cyane. Se ando por la selva. Ndi gutembera mwishamba. Absolutamente. Kumwe n'umugore mwiza. ¿Esta gringa? Sí, sí, claro. Wa munyamakuru cyane. Claire Wellington. Bamwita Claire Wellington. Ah, no, es preciosa. Es simpática, es inteligente. Y mira, está vestida. Atakagize umukobwa ukuntu ari mwiza. Ibyo byo ndi kubyumva. Kari kuvuga ubwiza bw'uyu mukobwa. No, he's describing what you're wearing. Ari kuvuga ukuntu umeze n'ibintu wambaye. You're a friend of a friend. Yeah, just didn't realize he and Ellie kept in... Menya ari kubwira nk'umuntu ukuzi wundi.
The interview. That's obviously why he invited me here. Njye yantumiye kubera interview. Uyu niwe gutumira umugabo. Because I'm not just a celebrity news reporter to you now. Wewe nuko uzi kutanyemera nk'umunyamakuru w'amakuru ariko ndarenze. Everybody's asked him for an interview, but abanyamakuru benshi bagiye musaba interview yakazibima. For the last decade. Yaramaze imyaka irenga 10 adakora interview ninjye yarayemereye kuyikora. Why do you think you're here? I'm not totally. Urakeka urano kubera iki? Sí, no te preocupes, que nos vemos pronto. Ntugire ikibazo rwose, ntugire ikibazo, turabonana mu kanya. Acá estábamos todos muy... Twari duhangayikishijwe n'aho uri. Bueno, que Dios me lo bendiga. Sawa. Mi tío no está muerto. Onkeri wanjye ntabwo yapfuye. Bisa nkaho bano bamugambaniye. Nuestros socios no van a estar muy cómodos. Abo dukorana ntabwo biri bubanezeze. Kuba perezida atapfuye. Bisa nkaho perezida yagambaniwe n'umwishywa yenga mwice. Bamukure ku buyobozi. Thank you. Rakoze. Please tell us you have good news. Tubwire ko ufite amakuru meza. Good news. Ufite amakuru meza cyane. Fucking to Jorge, my nephew. Vuganye n'umwishywa wanjye Jorge. Behind the coup. Ni uri inyuma ya kudeta banteye. Good news. Ashaka kuntera. Yes, it's great. Ni amakuru meza. Ni amakuru meza. I love my nephew. Umwishywa wanjye ndamukunda. Ariko ni ikigoryi. He just told you? Ni ubikubwiye se? He didn't tell me anything. Ntabwo abimbwiye. Said everything. Ariko uburyo tuvuganyemo bimeze nkaho bimbwiye buri kimwe. If he knows that I am still alive, so I told ameze nkaho ari ubiri inyuma byose. and that we were gonna go to see. Niyo mpamvu tugiye kujya kumureba. You must always stroke the head that you are going to cut. Ubundi umutwe ugiye gutema ugomba kubanza ukawutera stroke mbere yo kuwutema. The rebels? No. Usanga muri ari gukora n'inyeshyambo yabo. Idiot. Inyeshyamba zimufata nk'ikigoryi ntago zakorana nawe. Capital. None ubwo ninde bafatanije ngo batere kudeta tujye Capital. Uya. Do what you want. Wowe ukora ibyo ushaka ujye kureba umwishywa wawe. Twe turatashye ntago tugushinzwe kukurinda. Ntago barinda n'umugabo. Cyangwa bajye kwivanga muri izo ntambara ntago ari byo bamwishyuriye. Uyishyuye $20,000 by'idolari byo kurinda uno mukobwa. Agomba kumusubiza muri Amerika amahoro akishyurwa. Iby'amakudeta n'ibiki byo ntago bimureba. Need to report this. Aya makuru nari nkeneye kuyatangaza uzi views zari ziri. For country get overthrown in another. Kuba perezida w'igihugu gikennye bari kumukura ku butegetsi. Nigga's sucky and he's a textbook sociopath. Uriya mugabo ngiye mbona ari nk'umusazi. Read Hannah around. Hako ngiye mbona ari muzima. I have. I'm well aware of what the world expects from Claire Wellington at the Jemba nzi cyo isi itegereje ku makuru Claire Wellington ndi butangaza. family, relationships, my life. Naje muri aka kazi meza nkaho nta by'igitambo cy'umuryango wanjye n'ibindi byose nakundaga. Celebrity man caves. Ni benshi bagiye banseka ngikora inkuru z'ibyamamare zaraho zisekeje. None nari ngiye gukora inkuru nziza iri bunsubiza ikuzo. Biyanze ko mwerekeza ngajye kwikorera inkuru ya kudeta. Sebastian. We got a call from your boss at CDI. Heard you needed a lift. Umva tukohereje kajugujugu ije kugufata. I have 2 minutes for you. Mu minota itarenze 2 uraza kubona ikipe. Set the bird down. Cyane bashobora kuba bakubona. Sawa. GPS? You're heading straight for it. Can't get here fast enough. We'll be standing by. Sawa. Turyamiye amajanje. Turayitegereje. Sit tight. We're getting picked up in a few minutes. Minota mike baraje badufate. You sure we can't stay? Oh, I'm sure. Kuko nagushaka tuguma muri iki gihugu ngo twikorere inkuru. Oya inkuru tuyireka. Starbucks with free Wi-Fi or something. Genda kwambutsa umupaka ibindi byose urabikurikirana tugeze ahantu hari Wi-Fi. Can't get a Peabody if you're dead. What about Venegas? You think he'll be okay? Uracheka perezida dusuzaraza kumera neza ndamwiyamye nashake namere neza. Is your deal with him? Ese mufitanye ikihe kibazo we na perezida Venegas? Kubona yanguriye mugabo. Bakiro hari indege yaje. Bebe. Kayijuguru. Smell the free Wi-Fi now. Nangiye guhumurirwa kajugujugu yahise isiga abasirikare yo ihita igenda. Leta bona ni ikibazo bino bintu ntabwo ari byiza. Twirukanga kajugujugu yakaje kabatwara isiza abasirikare riruka. Iyi filime Hey!
Bebe. Yeah. Masasu. Yeah. Yeah. Le film. Yeah. Mishamba. Come on. Fudge. Embrace the suck. Chamumazi. Ndege yaje. Yo. Akazi ke ni ukurinda uno munyamakuru. Cyashaka gufata ya nkuru se. Sha wapi pe nabivuyemo. Iby'inkuru birorere nitahira amahoro. Gabo baje. Ndege yagombaga kuzisha kubakura hano. None bari kuraswa. Bimeze bite? Baby. Yeah. Shit, he's going for another round! Stay put. Do. Yeah. Ndege arayibara mu gipimo cy'ikibunda kinini. Bebe. Rimwe. Nongera mazigi atarasa. Yeah. Tell me you got that! Kobwa ari gukamera iyi nkuru nayo ndayishyira hanze. Kobwa yari ari kwifatira inkuru. Do. Yo. Mason? Mason we abuze Mason. Bagabo baje. Babanyamwuga. Bazi ibyo bakora. Do. Yeah. Mason? Mason? Not Mason. Nagari Mason. Nagari Mason reka nshisheni. Baby. Simba hano. Exciting retreat is such a good idea. Kwisha ku giti menya ari igitekerezo cyiza.
mutwe uretse do kuramo bose ni babi do pfunsi katururi yo Are you okay? Listen is. Do you need help? Chane ubufasha oya. Oya. Hey. Yo. Baby. Katururi. Yo. You good? Suddenly, I'm very glad I paid you to tag along. Yeah. Mason! Mason! You may! Shiramu. Film. Where is Venegas? Venegas ari he? Sasu. Venegas ni bashakaga. Sasu. You may. Yarahari. Here. Dihan. Dihan. Sa. Jingo shaku. Kunich. Miss Wellington. Miss Wellington. I am so sorry for the Mon Pepe. Perezida afite akantu kirari. Kikigori. Come from? Turutse. From behind that tree. Inyuma ya kiriya giti. Not literally. Ntago ari icyo nsobanura. It's up the hand cannon. Ubundi ni igice ufite mu ntoki. Juanita? Juanita? What kind of egomaniacal psycho? Urumva naba ndi musazi nyabaciwe wiyemera ntatunze imbunda ya zahabu. Eh? Simunyita umusazi wiyemera naba ndi musazi nyabaciwe wiyemera ntatunze imbunda ya zahabu. Kandi koko birumvikana. Gracias por tu ayuda. Urakoze kubwo kubudufashije. De nada, señor Petis. Urakoze gushimira Signora Petitis. Kumbe dore mubyara we washaka kumurangiza nguyu. Washaka gutera kudeta. Atentos. Hari izindi zahise ziza. Nubwo bukudeta. Wajano. Colonel Co-host. Colonel Co-host. Jezano. General Vasquez. General Vasquez. My clients are very disappointed that you Abakira banjura babashe cyane. Kuba onkere wakiri muzima tarapfa kabateje ibibazo. failed to kill my uncle. Certainly I'll... Abasore bayohereje no bananiwe kwica onkere wanjye. My clients need assurance. Abakiriya banjye bakeneye kubizeza neza ko remain secure. Amafaranga bashoye muri iki gihugu atari buze gupfa ubusa. Uranyumva? Gute kudeti bananira kandi yarabayishoyemo amafaranga no mu gihugu byiza. But one man dies instead of 1,000. Urabona byibura apfuye umuntu umwe kurushwa hapfa ibihumbi. Mashyamba. Mashyamba niho bakiri. Bebe. Yo. Akira. Murakoze. Amazi yo kunywa akayoga mu maso uyu muginga ziko dufite ibibazo n'urugendo rurerure. Well, this is just Charano. Awesome. Bini byiza. So how'd you get wounded? None se wakomeretse ute mu mugongo? So you've been favoring it. Nabibonye ukuntu umugongo wawe witaho cyane unakubabaza. I'm sorry for trying to have a human moment with you in the middle of a jungle where we could die at any second. Namva ko noneho wanganiriza ubwo turi ahantu mu ishyamba kanya kari kose umuntu yanapfa. Kandi kari karamubwira ngo nigashaka kavugisha ngo amenye icyamuzanye. I got injured. My back hurts. Ndi kugenda nza gukomereka mu mugongo. Yeah. Mu muhanda mu muhanda. Nakubeshya. My last mission. Nakubeshya ni kuri mission yanjye ya nyuma. Beruka gukora. So you're married?
or were married. I didn't quite follow with the ring thing. Yes. Probably separated by now. Madamu wanje ubu ngo tumeze nkaho twatandukanye. I am a normal day-to-day life. Genda umuntu ukunda gukora akazi nk'aka kurusha uko nahora mu kazi nyine ka buri munsi k'abakozi basanzwe. Sucked. I got low. Gusa naje gukora iyo mpanuka bituma nsubira muri ako kazi. To figure out how to become a lawyer. Bitanjya kuba umwavoka. You're a lawyer? Uri umwavoka? Nabona guri icyamba unsa kiraho cy'iki bodyguard. Umukobwa yarumiwe. Umugabo yaranize yamusuzuguye azi ngo ni bya bisore birinda umutekano biraho bitanize. Make me feel more normal. Gusa akazi k'ubwavoka singakunda kano kazi niko gatuma numva ndi umuntu muzima nk'abandi. So you got into private security. Uze ngo noneho muri iminsi wagiye gukorera bari abantu bakora ibintu by'igisirikare cyigenga yego. 5. Yo bamuhaye misiyo. 3 days. What? CDI said you were there. Yari maze nk'iminsi 3 nyine CDI nsubije mu kazi. Kandi CDI barambwiye ngo uri umusirikare bafite urenza abandi. I think you got your money's worth, right? Fa kuba narashe indege ndakeka amafaranga wishyuye ugatapfuye ubusa nagutabaye. That's pretty damn cool. Yeah. We should go around. How rude would that be? It probably isn't safe. He's very safe. Welcome to Sabrina. My home. Murakaza neza muri Sabrina. Icyo nicyo giturage cy'iwacu. Aha niho mu bantu banjye. Hamwe nyine president aba yarakuriye. Yabazanye mu Gatsata. La Panesto! Icyo kirimo isi shamba nanacyumva. Hey. Yeah. President niwe yahungiye. Imagina kusa chaski, señor. Wana musa kaje gufatwa wibagirwa maniga yawe niko bari kumubwira. Nestor Sandoval. He is the leader. Ni inshuti yanjye ya kera. Niwe mudugudu w'inaho uyoboye igiturage. Mudugu. Ya mudugudu irari. Bano bagabo bina bafite irari. Mumpepe. Ibigabo byano byose bifite irari. President Menyano yakuriye harangwa mu muco wabo hama akantu k'irari. Uri mwiza kurusha kuri televiziyo sha. Menye abantu bose bakunda n'umukobwa makuru ye. Tatatai. Baraseka. Kiraba ari kumwe cyo kirasekeje kineye ubwo. Some funny, I guess. Avuze ngo iki? This is Pepino. He is the son-in-law. Uyu ni Pepino. He will give us a ride into town. Yashakanye n'umukobwa w'uyu mugabo mudugudu. Yes, Mason. Nobody travels this region of the country at night. Nta muntu ujuza muri kano gace. Consider that you baba abasirikare nta muntu ujubasha kuhagera. Mujye gukaraba ayo maraso yewaniyizirire mu mbibiri wa mudugudira riri mu mudugudira. Hari ibihugu busangira riri mu muco. Naje kubanza kwiyuhagira. Badutera umwako. Muraho. Kumba umukobwa avuye kugana na president avuye kogera hirya we nta soni agira ari bukorere mbega tatuwaje nziza ari ukuntu cya president cyo gihagaze nta soni gifite bakirebe Petitaro. Ndabona utari muto sha. We do the interview? Dukore interview noneho. Umukobwa yarumi president nta soni agira yana. Niki se mutazi sha cyo kore interview sha we ni president niko bano barumiwe. So what do you want me to do again? Just a standard 2-shot. Nabizi interview turayikora guterera. And then basic training. Just to make sure we're both in the. We icyo ukora ufata iyo telefone ubundi dukamera interview nyinshi zisigaye zikoreshwa amatelefone. Byaroroshye. Telefone rega ziba zihenze zigura amamiliyoni n'amamiliyoni. We're rolling? Yeah. Turimo neza muri kamera cyane. Basha gukora interview. Vegas, thank you for speaking to President Venegas reka ngushimire ko wemeye kuma interview. Transpired over the past 12 hours. Bidutwaye hafi amasaha 12 turi mu kavuyo twirukanka. The opportunity of speaking. Kanange ngushimire ko mpaye amahirwe yo kuvugana nawe wa mukobwa. Earlier this morning you bidatsinze isi yose iraza kumenya ko attempt that resulted muri iki gitondo warokotse abantu bashaka kukwica warokotse kudeta. Ndetse ikipe yakurindaga igapfa.
birababaje ariko nibyo. Behind this attempted coup. Ese urakeka ninde uri inyuma y'ikudeta bashatse kugutera? Our land and its mineral resources have been exploited by... Ubutaka bw'igihugu cyacu hashize igihe kinini abanyamahanga bifuza kuza cyangwa ibihugu by'ibihangange kuba byadutwarira ubutaka bwacu. Long time. Hashize igihe kinini pe. But these outsiders have propped up my presidency. Ndetse rero kubera ngiye nifuza cyangwa se najya nemerera abanyamahanga kuza ngo igihugu cyacu ibiri mu butaka baze babitware babikoreshe mu nyungu zabo. Niyo mpamvu abanyamahanga bifuza gukorana n'abantu bo mu gihugu cyanjye ngo bankure ku buperezida. I turn my back on my people. Ariko sinatera umugongo abaturage nyoboye. Yes. Yaba CIA ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaba CIS, Only a tool. bose ni ibikoresho. There's like me in countries like mine. Biba bishaka gufata abayobozi nkatwe ngo bidukoreshe. In the hands of CEOs kugira ngo imbaraga that make billions. Zibiri mu butaka bwacu babashe kuba babiha abo bantu b'abanyemiliyari zabo bafite amakampani akomeye cyane babibyaza umusaruro wabo. So the je nanze ro kugurisha ubutunzi bw'igihugu cyanjye buri mu butaka. Abo bantu niyo mpamvu bashaka kunyica. The attackers seemed like professional soldiers. Abatwatatse nabonaga ari abanyamwuga bashaka kwica. Babaguze. An assassination attempt is scary? Urakeka biriya bintu biteye ubwoba byo kuba bashatse kunyica? Try telling the CEO of a global energy uzagerageze utuke CEO w'ibigo bicuruza amapeteroli to go fuck his mother and what ubwire ngo ajye kuryamana na mama we. By the end. Uzarebe ko ubukungu bw'igihugu cyanyu butahita bumanuka 70%. Ugihamagara rimwe. The second chance. Iki gihugu cyacu cyahawe amahirwe ya kabiri. In my fist are lanthanides. Hari cyitwa lanthanides. Rare earth metals that are the atibyo ni amabuye y'agaciro asangwa mu butaka. For every new technology. Ayo mabuye y'agaciro asangwa muri ubutaka bwacu niyo akorwamo ibikoresho byose bya technology. Cell phones, tablets, cars, MRI, imodoka za electrique, imodoka amamashini ya MRI yari abakoresha kwa muganga. Ayo mabuye mbega meze bakoramo n'ibyuma niyo akora ibintu by'amatelefone. Ayo mabuye njye numva ngo no muri Kongo barayahacukura menshi cyane. They want to exploit our new resources. Ibihugu by'amahanga rero biba bishaka kuza bigatwara ayo mabuye yacu y'agaciro mu nyungu zabo. Trying to kill me. Bangiye rero ubutunzi bwacu ko bazajya baza bakabutwara. Niyo mpamvu bashaka kunyica ngo bansimbuze umuyobozi bashaka uzajya ubaho ubwo butunzi. Niko biriya bihugu bikora. Mi promesa y mi legado. Ariko isezerano nahawe abaturage banjye n'ibigwi byanjye ibiri mu butaka ngomba kubikoresha neza kugira ngo bigirire akamaro binateza imbere igihugu cyacu. Ntabwo bigomba guteza imbere ibihugu by'amahanga by'ibihangange. Wabonye ariko umugabo akunda igihugu cye n'abaturage be, ariko ibihugu by'amahanga by'ibihangange byirwa bivuga ngo ni umunyagitugu. Buri uzitonda buriya abayobozi benshi badakora ibyo ibihugu by'ibihangange bishaka babita abanyagitugu. Ngira ngo mwagiye mubona abo ba Kadafi bitwa abanyagitugu bakahita banicwa. Ubu Libya muri kubona hiri abantu bigiraga ubuntu bakabaho ku buntu bakivuza ku buntu bakigira ubuntu, ariko igihugu ni amatongo. Abaturage nabo barabwiye ngo umuyoborwa n'umunyagitugu, nabo barasara ngo ni umunyagitugu. Ariko ubu bari kwicuza ati cyatugarurira uwo muntu twitaga umunyagitugu Kadafi. Bamukura he? Wapi? Bakwereka perezida yaje hano kwibyinira, bari mu baturage be yibyinira yasahinze. Yeah. Katururi. Aje kuryama. You don't have to sleep in a chair, Mason. Ntabwo ari ngombwa urare mu ntebe, Mason. Wanna play a game to see who gets the bed? Dukina umukino turebe ninde uri burare ku buriri undi akarara mu ntebe. Okay. So. What this is, I'm gonna be in trouble. Umukobwa vaye wabonye tatuwaje. Iyo ni Mandala. They got it in India. Wayiteresheje mu Buhindi. True. Wagiye mu kazi. Okay. Okay. Okay.
Yeah. This Hano hari n'indi mfite. Latin. Handitse mu Kilatini. She flies with her own wings. Handitseho ngo uriya mukobwa agurukana n'amababa ye. Icyo ni Kilatini. Isawa. I got it a few years ago. Iyi sato nayiteje imyaka mike ishize. Fine. Inyibutsa ko ibintu byose bizamera neza. Do you need that reminder? Aside from being here with an inexperienced bodyguard and being hunted by mercenaries. Jewe ndaka kazi ndimo nago nari nkamenyereye ko kuba bodyguard kuhigwa n'abamercenaries. Munyamakuru. You see that? Nani ndi tatuage. Yep. Anarchy. Yo ni anarchy. Not believe in any form. Ni byuko umuntu nta buyobozi yemera na bumwe. Nayishizeho nkiri umutineja, nkiri umutini, numva ko nta leta n'imwe yanyobora ngiye ngomba kubaho niyobora. Got me into journalism, you know. Ubwo naje kujya mu itangazamakuru. Governments to get to the truth. Ngerageza kujya mpangana n'amaguverinoma kugira ngo nge ngaragaza ukuri ngushyire hanze. Yeah, of course. So ndakumva. I came here for the chance to confront a dictator. Je nari naje hano ngira ngo n'umunyagitugu nkuko bari bamubwiye zamushyira hanze ko ari umunyagitugu ariko nabonye bitandukanye nuko ari umunyagitugu. Little bit for my. Ariko abantu bavuga ngo umuntu ni umunyagitugu ariko atari byo. Now you tell me something. Ngambwira. Uramuki. Twarabamenye. Nagire. Are you enjoying this? Bino turi gukora biri kukunezeza. My job. Je ndi gukora akazi kanjye kanze. Yeah, me too. Nanjye ndi kugakora. I can't. Sinshobora. Twarabamenye. Wanditse. Yeah. Mureke twarabamenye ndeka. Twarabamenye. Ibi bintu bishobora abasore bake ndimo. Amaninja araduhagurukisha tuzajya tubahakanira. Good night, Mr. Pitt. Saura muki. Babonye ukuntu dukwiye kujya twitwara muri iki kinyejana mumenye agaciro ariko kanya. Yo. Morning. Mwaramutse. We gotta go. Dufite kugenda. Hagutinda. You're still not gonna let me go to Puerto Santiago to tell this story, huh? That's a negative. You got your exclusive. We get you to say. Mureye wayibonye president mwakoranye interview none ubu twagenda. Enough? Cyakuzanye wakibona. Story? I mean, yes. Cyenda cyafite inkuru nyinshi ariko zo kuvuga. Side, but it could still be dismissed as the rant. Wabona ariko hari ibindi bintu atatubwiye nabyo twari dukeneye. Revolt. Mukobwa aracyashabye. The world has always been largely apathetic towards my country. Isi ndabizi igihugu cyanjye gifata nabi cyane. But not my people. Ariko ngiye bamfata nabi sinshaka ko bafata abantu banje nabi. Puerto Santiago. Uyu munsi ndajya Puerto Santiago. My people. Kugira ngo ndwanirire hazaza heza abaturage banje. Visions of saving your people with the back burner and not getting us killed to the front burner. Wegenda rwose utabara abantu bawe nibashabe bakwica nanjye ndatabara uyu mukobwa. Mason wazanywe n'icyana. Yes. Why are you here in Paldonia? Kubera icyo waje hano muri Paldonia. For her, to protect her. Kurinda uno mukobwa. That's why you think you're here? Ni kubitekereza ko ari mpamvu hano. For such a cynical man. Waba uri umusazi. Naive, Mason. Mason bitekerezo neza. All places. Ibaza ahantu hose kira kigo cyagiye cyohereza abantu kuwarinda. The question is why, Mason? Ikibazo kukerewe bahisemo ngo uze hano noneho kuri harindira umutekano. Nawe byibaza impamvu bakohereje hano Mason. Nabonye uzi ubwenge umugabo asa nk'uwanariza cyane nubwo abayigize nk'umusazi. Abari mu baturage bikinira football ariko ibihugu by'amahanga bimwita umunyagitugu ariko abavuga ati abaturage banje nta muntu ugomba kubakoraho. Yaje anafata telefone. Amagara boss we. Yo, it's Mason. Hey Mason. Yego Mason. Okay, I'm free here. Yeah. Mfite ubwoba. What's the story, bro? You sent me to roll over? Kuki wanyohereje hano? The mess to handle it because I like own. Hari ibibazo byinshi birenze ubushobozi bwanjye. What are you talking about? Vuga biki? Man, you really gonna try to convince me you sent me down here randomly to meet the guy? Urashaka kunyohereza hano ukumbwira ko wanyohereje hano ngo nze nganire cyangwa ngo mbe ndi hafi y'umugabo wishe hafi kimwe cya kabiri cy'ikipe yacu. It should be great. Biraho gusa bisanzwe. Bwira impamvu wanyohereje hano. Not what you think. Uko bitekereza siko biri Mason. I love you like a brother. Urabizi ndagukunda nk'umuvandimwe. Only thing I can't figure out is why you needed me down here. Kuki watumye nzana? They wanted you to dispose of him. Bagira ngo ujye aho ngaho wica uwo muperezida.
kill Venegas? Nica Venegas. Yego. One of his bodyguards was going to get you a gun. Umwe mu barinzi be yagombaga guha imbunda akakwinjiza mu cyumba perezida araramo ukahita umwica. Take out the guy who killed our brothers. Wibuke ko ari we wishe abagenzi bacu bari mu ndege. He was hip to it and he jumped the gun. Nawe rero ugomba kumurasa ukamwica. I thought there was going to be a coup. Seb, what kind of insanity you got yourself into? Ibyo ni biki wijyanye? Security contract. Ni kontrabando y'umutekano ariko ikubiyemo no kwica umuperezida. Hari igihe uhura n'abantu babi bakakubwira ngo nibyo uzabikora. Who are these people? Who pay? Abo bantu ni bande bakwishyura? Africans or contractors too. Ni abantu badoye kontrol muri South Africa. Interview happened. Nibwo bambwiye ngire interview tuyipange ya Wellington. You want to take control of the Lanthanides. Right. Ni abantu bashaka ko bakontrola Lanthanides. Amabuye y'agaciro batubwiye. Venegas uze kumurasa. Ubikore kubwo igihugu cye ayoboye n'aba ari umunyagitugu. No kubwo abaturage afata nabi. Ndetse unabikore kubwo abagenzi bacu yishe mu ndege. Basi bamwohereje ngo kwica n'umugabo kandi we yiboneye ko n'umugabo atari umunyagitugu. Kigeze no kumutabara. Khan. Hello. Hello. Honey? Honey. Hi, Daddy. Bite papa. Yeah. Hey, I just wanted to tell you. Nashaka kubwira. Mommy so much. I love you. Mama ndamukumbuye ndamukunda nawe ndagukunda papa. Mommy is sad. Ariko mama yarakaye. Yeah, I promise I'll be home soon. Hey, is Mommy there? Can you put Mom on the phone? Mama arahari ngo mume kuri telefone. Okay. But she told Grandma. Mama namwumvisha avugana na nyogokuru. Talk to you again until you get your shit together. Yavuze ngo ntuzagaruke mu rugo ngo utarabanza kwisuganya ngo umenye icyo ushaka nimba ari ukubaka cyangwa atari ukubaka. Ikamushyira telefone nabumvisha na nyogokuru bakuvuga. Nakana. Bana bajya Mason? Where are you? I'm just uri he? getting Casey something. Hari ahantu ndi. I just wanted to say thank you for sticking with me through all this and that I love you very much. Nubwo ndi muri ibibazo ariko nashaka kubwira ko ngukunda. Okay, I mean you're kind of scaring me with that. No, it's don't worry. I love you. Nakunda. I love you too. Nanjye ndagukunda. So much. Kandi cyane. Please just come home in one piece. Ndakwinjiza uze gutaha uri muzima. I'm on my way. Okay. Ndi mu nzira pe, ndi mu nzira. Hari mu nzira. Imana ishimwe ko umugabo wanjye ni muzima. Madam. All right. So you walk into your position, right? Perezida ari hano. Position right there. Ewa nuhita yikora utuntu nk'utu tw'utumara nyine none uyu mugabo ahorana ibyishimo. Mason yaje arakayishaho. What? We're leaving. Turagiye. Wait, don't give me a reason. Kubera iye nta mpamvu nguha. Batarajya kure hari izaje bano bahita bambuka. Arabaje. Bano nabashaka kwica n'umuperezida. Igihugu bakagishyiraho umuntu uzajya ukora ibyo bashaka. Ari amabuye y'agaciro muri iki gihugu ahambaye bakabasha kuyageraho neza. Where's Venegas? Venegas! Baje. Dude, stop following us already. I could say the same thing to you, but I have my... Katururi. Mi amigo has a car. Come on. He ho dicho che dove sta il presidente Venegas. Presidente Venegas ari he? Qui chittata. He dicho che dove sta il presidente Venegas. Yavuga Presidente Venegas ari he? Sto Sandoval. Che dove sta il presidente Venegas. Che dove sta il presidente Venegas. Ramutam. Mi causa por aquí. Ribazanano. Iyi modoka niyo muri bucikiremo. Nagari imodoka nibyo imodoka by'amafuti bigenda gahoro. What are we gonna do with this thing? Ira modoka nago yakwiruka irirutwa no kwiruka n'amaguru. Bano basa kureba ibyo ari byo. Perezida itavayo. Mureke nikigende. Perezida yabonye bari kubangamira abaturage be disoro no kuyu mugabo akunda abaturage be koko nkuko yabivugaga ajya kwitanga barika abaturage be. I hate you.
looking for Venegas? Venegas mushaka? Here is Venegas! Venegas Indian. Can you ride? Uzi gutwara ifarasi? Nagerageza. Biranga. Get on! What? Get on! Uri ifarasi wa mugiga. Ntago nzi gutwara ifarasi. Ko nabonye amafoto uri ku ifarasi. Ziriya ni Photoshop. Ngo ziriya ni barashayurira ifarasi. Baramubona. Yo. Baby. Hey. Hold on my waist! This isn't weird at all. Let's go! Yeah. Hey. Hang tight! Clear! This way! Hey. Bakurikiwe. Clear! Follow me! Umukobwa parika nabi. Baramuzenguruka. Hang on! Katururi. Gumaho muri. Umukobwa arafashwe. Hello, Miss Wellington. Miss Wellington biti. I call you Claire. Cyangwa ite Claire. Abantu bageze hano babura umukobwa. She was right behind us. Claire yaraturi inyuma. Umukobwa baramutwaye. Don't worry. Ntugire ikibazo. For her, if I'm still alive. Ntago bamubabaza mu gihe nyiri muzima ninjye bashaka. Santiago. Birasa nkaho tugiye ahandi washaka kujya. Wereta Santiago. Bahita berekerayo. Yo. So you take money to make private wars? What's that like? Bivuze ngo baguha amafaranga ugateza intambara ahantu. I would, but I seem to have been kidnapped by mercenaries. Bisa nkaho nashimuswe na ba mercenaries. From the worst dictator this continent. Oya turi kugerageza gukuraho umunyagitugu nuko batangira kukwita kubera yabimye amabuye y'agaciro. Bari kumwita umunyagitugu. Our group has been contracted on behalf of the people of Baldania. Twebwe ikontara tuba twayifashe tumeze nk'abari kurwanira uburenganzira bw'abaturage b'iki gihugu. Tubakurireho umunyagitugu basigare bafite demokarasi. I have no idea what's actually going on. We ntago uzi ibijya mbere. To bring stability and peace. Twazanywe no gushakira amahoro kino gihugu dukureho umunyagitugu. Nta kindi kumbe barishakira amabuye. It's the will of the powerful. Demokarasi tuyibasigire. Crazy, but yes, I do. Kind of part of the gig. It certainly sounds nice, and I wish you were right, Claire. I really do. Unfortunately, people are foolish. Gusa ikibazo abantu ni ibigoryi. I don't know what they want. Abantu barashaka mu babwiza ukuri. Matters. They need looking after. So what matters? None ni ikirero cy'ingenzi. It's power. Ni imbaraga. You can hold it and use it. Imbaraga urabanza ukazifata ubundi ukazikoresha uko ushaka. Using you. Ninde uri kugukoresha? Certainly people who... Abantu bari kunkoresha ntago bakunda akazi ukora ko gushaka kugaragaza ukuri kwinshi. Ntago bakunda abanyamakuru nk'amwe mu mena amabanga y'ibikorwa byacu. Abashaka abanyamakuru nyine batangaza ibyo babasabye. It's just over there, Rich. Hakurya iriya tugiye. El amor por tu piel llega al amanecer. Kigabo kiraririmba. What's all this singing, man? Uririmba ibiki? You noticed? Abonye ibyo ndirimba. Believe that when one encounters death. Nizera ko iyo umuntu ahuye n'ibibazo uba ugomba kubiririmbira. The singer. Yes, sinzi kuririmba. Dancer. Nta nubwo nzi kubyina. Ameze nkanjye. Not afraid of a big belly laugh every now and again, huh? Hari menye ufite ubwoba ukomeza ugaseka cyane. Believe that one should always remember to laugh. Yewe nizera ko mu bintu byose byabwo twacamo tuba tugomba kwibuka guseka. I'm here. Oh,
namenye impamvu ndi hano noneho nayimenye. Want me to kill you? Bari bambwiye ngo nkwice. That makes sense. No, birumvikana. Of course. Birumvikana. Blame me for shooting down your helicopter, for your friends dying, for your life ever since. Then my late bodyguard. Nabizi ari kashugujugu yaguye yari muweho n'inshuti zawe z'abasirikare mu jano bakeka kari ngiye wakeka kari ngiye wayirashe. Let you into my bedroom. Ariko singi. I don't. Bari bakubwiye ngo baragwa ngo bodyguard wanje aguha imbunda kuzane mu cyumbo ndasa. Being a dictator. No. Wari umunyagitugu. It's just practice. There is something important I need to tell you though. Hari ikintu cy'ingenzi cyaho kubwira. I didn't shoot down your helicopter. Kajugujugu mwari murimo ntago ari ngiye wayirashe. You didn't personally. It was friendly fire. Do you really think we can stop an American invasion? Yesu urakeka twahagarika gute abanyamerika iyo batwatatse kuri? I mean, of course I knew you guys were coming. Nari mbizi ko muje kunyica nakajugujugu yanyu. So as a matter of fact, I was getting ready to take a boat. Ndetse nari niteguye no guhungira muri Cuba. The helicopter gets. Kiye kubona mbona kajugujugu yanyu barayirashe. Ibintu byose birahagarara. And the next morning, I get mu gitondo one of my ex nakiriye umushyitsi me. Yumwe mu bahoze ari ababosi banjye. Helicopter would land. Arambwira ngira kajugujugu bari bohereje ngo abanyamerika yari irimo abasirikare bari baje kukwica. Ariko barambwira ngo iriya kajugujugu twebwe twari twayohereje abanyamerika ni natwe twayirasiye kugira ngo tukwereke ko ubutanu udasinya amasezerano yo kujya dutwara peteroli iva mu butaka bwanyu tuzohereza no kajugujugu ikazi gaparika kakwicira. Of course I did. Bivuze ngo abohereje kajugujugu ni nabo bayirashe yari irimo bagenzi b'uyu musore n'abasirikare be. Bivuze ngo twe twarakoreshejwe twari nk'ibitambo. I'm very sorry about your friends, Mason. Wihangane kubw'inshuti zawe zapfuye zarashwe n'abari babohereje. Bega bohereje kajugujugu igeze mu kirere cy'uyu mugabo abari bohereje bano basirikare bahita bayirasira bahita babwira president wabonye ko ari kajugujugu twari twohereje tukanayirasira ubutaha ntago tuzayirasa none izazi pariki kwica. Bega yari nk'agasupu. You're going to tell the truth before they could take you out and replace you with somebody more user-friendly. Bivuze ngo barashaka kukwica mbere yuko utangaza amakuru kuri uriya munyamakuru kavuga ibyo bintu byose. Impamvu ibihugu by'amahanga bikwanga. Yego, turahagiye ni hakurya iriya. Karani hagiye. Katururi. Umukobwa bamushimusa. Umugabo ya Jano. Azasenge. Ejo ni urugamba rukomeye. Ejo agomba kujya ngo muri presidence. Kandi barashaka kumutera kudeta. Katururi. Nibazaga ubutaha ntago narakabimba zavuga ati umunsi mwashi muzatega ifatiri cyangwa tiktakati. Zavuga ati muzasekere n'umunsi n'ukaburimbo nibiriho. Yakohinisha je navutse bwije. Baramuzi ko ntago ntoba. Bakabone bashaka amafaranga. Buri munsi ko mbyutse nshaka dollars. Cyokoza walayi ati nta mikino ngira. Gusekera ko prostate nasanze. Babwira ati ntago nkena ndashaka rero kabone umunsi cyubatswe amataje na motel ko tuze ko street kwibera ku muhanda. Mu gihe twibera ariko dutunzwe tukizwe n'imvange tuzi ko turya foro bagira show. Ntabwo twe dutoba. Wrestling chorus niyo kujya ukora sira chorus birangiye paporeka ze nk'urasure string bavuga ati wa mutipu de Poli ngo yapfuye twe tuzi kwa tukimyuka ariko muri cyagiye cya kera haje company iza yora cyafata mu maboko wowe ni amaboko gaza yakiriye mu kazi bamunze ariko ubundi ni kuri bamunze ariko bayi uburyo yabiriye kahise aho yashyira hose we ntari rata we kawereka watu we hagaruka ushaka reka yikwegesha we nyine iyo kiste gute we byakunaniye wirukanse we watinye va mu nzira ase
Ago amaboko agwa balance nk'indege. Agaryo nshaka. Nyine va mu nzira turebe ukuntu akizana basi. Kubirenge hano. Yajemo kamera. Aha. Ndavuze ukizana. Ninde gusi? Mani ngari kunkoraho, ari kunkoraho. Ye. Tekinike yanyu. Ahangaha ntabwo cyane. Shirayo. Aseza igiceri imana. Se gutakikorera. Byakora neza. Mana na bone yari. Anze mbanze. Bakijyanye. Nenje kukirya ndahingikuriye. Ngare nta kintu we wa. Nuta kirya nawe urashyira. Mu byihorerwa narebere katereka. Yo, uyafashe cya gitelefone arasohoka. Yo, sa kuri telefone. Brother, Muvandi. you are killing me right now. None uri kunyica pe. Are you still with Ndakurambiwe. Ucyari kumwe na Fenegasiye. ties with the South African? Baba no muri South Africa narangiranyije nabo bampaye kontra. Ibintu bikora uko ushaka. Dude, we need to talk. Umva, nkeneye kuvugana nawe pe. Sinzi icyo bagiye kuvugana. Abari bamuhaye kontra ngo yice president uriya yabihoreye. Boss we. Yaje kurya. Hako nino. So I agreed to trade you for Claire. Nemeye kugutanga kugira ngo Claire yaguma ari muzima. Cyane nyine wabikoze. It's a move I haven't totally thought through. Gusa rero narabitekereza neza ariko May I please use your phone? waniza telefone yawe. Kora iki? I'm going to call someone I trust. Hari umuntu nanyica guhamagara nizera. Who's that? Ninde? Ni inshuti yanjye ya kera. The shadow leader of the opposition party too. Ni umuyobozi w'ishyaka rindwanya rirwanya ubutegetsi bwanjye. Gusa twamukenera. Mu mujyi. Mason, please, will you sit down and enjoy a cup of espresso with me? It's the best one in Paldonia, huh? Umva wecara hasi unywe ino espresso mvu kundi ryoshye niyo ya mbere muri Paldonia. What is that saying? Keep your friends close. Harya byavuga ngo enemies close. Inshuti yawe uyiyegereza ariko umwanzi umwegereze kurushaho. Godfather. American. Ibyo ni Godfather wabivuze. Wonderful culture. Wouldn't you agree? Abanyamerika ubundi mujya murekura umuco urenze kabisa. Hari abinjiye. Hamagaye ishyaka ngo ry'umwopoza batavugaga rumwe. Yo. Papi. Papi. Meze biti. Tabiwo papi. Racyari muzima. Yindi muzima. Negra verte. Kizaho kubona. Sasa umwopoza yavuga ngo ni umwopoza navuga rumwe n'ishyaka ryanjye reba ukuntu bayambirana. Yo sé. Ntago ari njye wakwatatse ndabizi katariwe wanyatatse. ¿Este quién es? You need. This is my new American friend. Uyu ni inshuti yanjye y'umunyamerika, Mason. Mason. Worried about you. Yarahangayikishijwe nawe. Friend? Inshuti y'umunyamerika? You really have hit bottom. Shamaze kuraburiza pe usigaye ugira inshuti z'abanyamerika. Ubwo nturi kurangira, nturi kuzima. Did you know we went to secondary school together? Wari uzi ko njye n'uyu mugabo twiganye segonderi? Jesuits. Mubashe sweet. And I can tell you something, they did not let us get away with anything. Ariko nta kintu na kimwe twakoraga ngo batwihorere. Nta kosa batoreraga. Delicious. Kararyoshye pe. Kararyoshye. Tell. Mbwira. What can the People's Worker Party and or the Armed Revolutionary Front of Ngaho mbwira. Nabaye bantu ushaka tugukorera uyu munsi tugukorera iki? Umva. Just a petite favor, my friend. Njye nagafafiri gato nyine we n'ishyaka ryawe ko mu nkorera. Umvi. Uyu muntu yavuze ngo ni ishyaka. Umva. I gotta ask. Hari ikintu ushaka kubaza ariko. An espresso with a man who calls Utusangira ikawa n'umuntu on a daily basis and every uhora ugutuka tough bomb downtown. Wa uriya muntu rero wirirwa gutega ibisasu mu gihugu cyanjye reka nkubwire ibyo. Reality, my friend. Umva. I pay Lovato in his resistance. We naririya shyaka rye ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwanjye ndabishyura. Months I let them blow up a car. Nakangahe mu mezi angahe bakaza bagaturitsa nk'imodoka bagaturitsa inzu. It's like a steam valve, you know? Cyo giye babikoze.
hasuba bimera nkaho hari akantu gasotse nanjye ngahita njya kubahiga nyine bikamera nkaho ndi kubarwanya umvishije ariko no munyepolitike yishyura ririya shyaka byitwa ngo nibavuga rimwe naryo n'ubutegetsi bwe rikaza rigaturitsa nk'imodoka rigaturitsa nk'inzu ahantu ubundi akahita abwira abaturage ati ndaje mbagarurira umutekano ngiye kurwanya bari abagizi ba nabi batavuga rumwe n'ubutegetsi bikitwa ko agiye kubarwanya kandi bakorana ari bamwe izo ni tekinike ngo zakoreshwaga n'abayobozi Yes, that one. He never. guteza ikibazo akaba ari nawe ugikemura nyine nk'icyo ngicyo kugira ngo ugaragaze nyine ko ukora cyane yishyura ishyaka batavuga rumwe n'ubutegetsi bikaza guturitsa amazu n'amamodoka And a lot cheaper. It's like you Americans like to say. akahita aza nyine arwanya abo bantu kugira bigaragare abaturage ko akora cyane turi ngaba niyo mpamvu abonaga we n'ishyaka batavuga rumwe bari kuganira basangira agakawa bishimye ari mu mujyi we ni perezida ari kubunga nyakabwana zisigaye ziza gukamura yo bidatinze uyu wibuke yari yavuze ati ngiye niteguye kuba nagurana perezida nkamutanga bakampa umukobwa baje hano Colonel Cohorst, former South African SAS. niho turuka muri South Africa SAS US Army Special Forces. arabubwira bato yabagamo ya gatatu ndetse ya Special Force genda umwavoka Pretty brazen thing you're doing here, taking over a sovereign nation. Sovereign. gute muza gufatirana igihugu nk'iki ngiki gifite ubusugire bwacyo Problem with what went on here. The people of Paledonia might. They weren't meant nta kibazo dufitanye n'abaturage ariko abaturage bo bakibafiteho to. My friend. mva You should have done what was expected, Sergeant Petit. wakabe wakoze ibyo twakekaga mbega ni ukwica perezida Vegas knew it was going down. You'd be surprised what that guy knows, actually. Sharp dude, great dresser. njye ntabwo nshaka kwica perezida mwenda mubasigira mu umukobwa none turakora icyano Let's do it. katubikore perezida ari njye mu umukobwa mbaye perezida muzana ako gakobwa gikomangoma kazi ngo bakizane umunyamakuru wamukurayo Kereya Wellington yo Time for you to hand over Venegas and piss off out of the country. If you don't do that, icyo gihe ngo Venegas tumukure muri iki gihugu kill your client in front of you. nurenza amasegonda atanu narabona Venegas uyu mukobwa ndamurasa rimwe kabiri gatatu Okay. Okay sawa Okay. yavuze okay Venegas ni umunyamafiyeri do umusore aguranye perezida umukobwa perezida kive hava y'abaturage wibuka uyu yagiye kwitabaza n'ishyaka batavuga rimwe naryo ritavuga nawe do niba rifite abantu basanzwe bazi kwigaragambya benshi koko hava y'abaturage nk'igihumbi hano ntago wabarasa ngo barangize n'amasasu wabona arashe igihugu katururi perezida yita basigaramo hagati kobwa mbunda ku mutwe bebe tugende mu mbebe tugende baco yo katururi perezida arabareba hana nyiri igihugu muramenyera ahita yimanukira What was that? That was my people. birane bikibara na abantu banjye sinakubwiye ko nje abaturage bankunda People are messing the world. kozi ko nanjye nkwiye kujya mbahamagara nkahita mbabona nkamenya ko No. mfite abantu banjye Important message from here. We have to do it from my palace with my nephew by my side. ubigikurikiye tugiye kujya kubikurikirana mu ngoro yanjye muri presidence There is another way. niho hari umwishwa wanjye ntabwo twaca ku marembo y'imbere hari indi nzira ariko indi nzira yakwinjira muri presidence This is the tunnel I used to escape when they tried to kill me 8 years ago. iyi niyo nzira twakoreshaga ducika ubwo bashaka kunyica imyaka 8 ishize Who know about it are dead now. ariko abantu benshi bari bayizi barapfuye Oh, it's different, dead people. yeah tugende perezida banyuza mu buvumo dore imbere y'ingoro abigaragambya ni benshi yeah
dore wafashe usigaranye ubutegetsi ari kuburiramo selfie. Do. Buretse. Nadie te va a lastimar. It's okay. Bizisawa. These are my American friends. Baro ni inshuti zanjye z'abanyamerika. What is this woman doing? Uyu mugore arakora ibiki? Live streaming this to the entire world. Umva isi yose iri kubona ibiri kujya mbere biri gucaho live kuri YouTube channel ya Rock Entertainment. Uyu mukobwa ni yakorera. Mu gihe umukore subscribe ariko mu nkura abantu hejuru. Controlled by corporations. We don't have to be monsters. Ntabwo ari ngombwa dukomeze tuba inyamaswa. Uyu ni umwishywa we. Yes. You've always been my favorite. Iteka woza ari weho nemera kurusha abandi. General Martínez. El presidente. ¿Viviste coleando? Eso veo. Kura generali w'igihugu. Kura y'imbunda ararasa. Generali. Yeah. You good? Neza. Yeah. Katururi. I'm okay. Meze neza. Look. Isasu ntago ryinjiye. Bulletproof suit from Medellin. Iri kote narikuye kwa Medici. Koze muri Antibari ntago ryakwinjirwa muri sasu. Kumbe kureba Jorge. Nishwa we. Uri ryamwinjiye. Jorge. Meze neza. Yarashwe. Anko. Baranyishe. Babarire. Icyo kavuza tumbabarire. Yeah. Katururi. Yeah. Kokanye abandi binji abasirikare. Rebe. Ríndanse. Manika amaboko. Soldados. Basirikare. Yo sé que están obedeciendo. Ndabizi mwe muri gukurikiza amategeko mwahawe. Mis hijos. Generali niwe urakoze kude tubwe bahaye amategeko. ¿Por qué hacer esto? Ntabwo ari ngombwa bino mubikore. Mis hermanos. Muri abavandimwe banjye. Ustedes pueden cambiar. Umukobwa ari kubikamera byose. Este país. Mushobora kuba mwahindura ahazaza h'igihugu. Háganlo por ustedes. Por su madre. Mukabikorera mwe ba mama wanyu, ba papa wanyu igihugu kikamera neza. Por sus hijos. Mukabikora ku bw'abana banyu. Nuestro país lleva mucho tiempo sangrando. Mukabikorera igihugu cyababyaye. Buno busazi bw'amakudeta mukabureka. Uyarebye inyuma hari abandi baje. Oh shit. Isicyo. Momento de luchar. Ngo nicyo gihe cyo kurwana. Por esta tierra. Mukarwanira ubutaka bwanyu, mukarwanira igihugu cyanyu. Mis hermanos. Uyari kubinyuza ahora yivuga. Su patria. Murwanirira igihugu cyababyaye. Bibashuka ngo amakudeta n'ibiki. Go! Fire! Basirikare! Bibuka ko yari president bakwiye kurwanira igihugu ari byo baba bararahiye. Nta kurwanirira inda zabo. Ngo babishyuye batera amakudeta. Do! Fire! Uyu we niko kazakunda. Bona bari gukora ibintu akunda. Bimuha amahoro. Katururi. Hey! Not the time for coaching! We mubahesha nta gihe dufite cyo gutoza wa muginga we. Yigize umutoza w'abakinnyi. Yo. Spielberg, what the hell are you doing? Urakora ibiki ku kamera biri gucora yivu kuri Rock Entertainment yacu. Yo. Take the tunnel, okay? Hold on. Baby. Ready? Go! Uyarariba. Follow me!
been hit. wakomeretse sasu afite igipimo mwambonye se mize neza yo Come in, we're safe here. vayo hano hano ni itsimba. You care for a drink? Mbaye cyo kunywa mva umuginga ariko. Always love a single malt after. Man hano mu biro byanjye nago ajya buramo ka United Gin. Ni president w'igihugu ariko ntajya atandukana na United Gin. Igihugu cya Peridonia. Aza kubasukira. Ka United Gin ngo binywe. Umurero urabura. Atari abaserifi cyo kunywa. Umurero uvaho. Rebe. Mupanure. Kanda hano. Mwinjire. This way, come on. Do. Señor Venegas. Mr. Venegas. El presidente. Sí. Yego. Sasu. Aho yarakatiye bariyo. El presidente. No. Go. Chow. Do. Yo. Wait, that way we have to go that way. Mukobwa inkuru aracyari kuyifata ku gihe yaje aje gushaka inkuru isanzwe interview none yifatiye intambara yose hano ni handi usanga koko inkuru noneho ibikoze ya nyayo Do rimwe do fire kano bamanuka gutyo na wa mugongo we mutwe ku makaro kuri esikariye gipfunsi basirikare bombi special force mugongo barawuciye noneho buriya bundi iyo bigeze mu kiniki noneho mufite ubwenge ya gikamera gishaka ubuviyuzi buretse demwe do John Cena do buretse amwirenza bebe bose ni ibyamamare dore isasu. Let's go. Okay. Bebe. Do. Buretse. Bisaba imibare. Parikano. Say hello to your mates for me. Usuze bene wanyu bapfuye. Ninjye wabishe akazi kagomba kurangira. Wewe wishe inshuti zanjye. Several of us. Bari barindwi muri twe. That easy to aim. Nabarashishije RPG. Karakaza ariko bari bampaye nta rundi rwango. Bine warashe indege ku mutwe. Ubwo yaratabaye wa munyamakuru. Hey. Where'd you learn that? Kara wakigiye. Thank my dad for that. Ko gukubita mu ngoto ni papa wanjye wakanyigishije. Yese ibuka ko nabajya kigisha umukobwa we. Gakaru ko gukubita mu ngoto wakigiye ngo ni papa wakanyigishije. Amukubisa kantu mu ngoto. Nawe kandi ajya kigisha umwana we. President yifatiramo. Hey son, I could really use your help right now. No, nyeneye umusada wawe. Nyeneye umusada wawe. Umukobwa ari gushaka views hano do.
kujya gufatira imbunda hano umusirikare ndetse ngo niko kaza akora kumva arishimye ibyo bwavoka yize ntago bimukorera mama we ngo niko kaza akora kopo bamufata video hano ewan Rambo mu bishaki ikize ntacyo Rambo mu bishaki bakiraho ari izindi zinjiye abaturage bari hanze biri kubera harutabaye Sebastian Al ibintu bamwohereje no kuri iyi misiyo ya kampani ye y'abasirikare bakodeshwa yigenga yaraje dore ukuntu abana binjira vuze ikijambo kibi kampani y'umugabo niko we ayivuga mu magambo arambuye kandi siko bayivuga uyara kamera umusa tubaho ibyabo bare nakerewe muvande tubatemo byo baragitangiranye igisirikare na n'uyu munsi I'd like to introduce you to President. Reka ngupresente Perezida Venegas dore nguri. Welcome to Paldonia. Urakaza neza muri Paldonia. Iki ni igihugu cyanjye abaturage barankunda. Nikahora abwira abantu baje mu gihugu cye. Abaturage baramfana. Nanjye ariko muye n'umuntu utari umunyarwanda ariko ubwira abaturage baramfana. Yego ndabizi ntago mumfana. Ariko nyine mba ndi guteka imitwe. Mwazamfanye koko. barakwereka nta kindi kiri gucaho Kereya yakoresheje video ndetse abasha gufata amashusho y'intambara yose ubwo yari iri kuba urugamba rwose umukobwa yarunyijora yifu itangazamakuru nta kindi biri kuvuga byose byo ku isi Katururi Wellington iyi video niwe yaprodinze kuri YouTube channel yitwa Rock Entertainment iba kuri YouTube ndetse ubu igihugu cya Paldonia guverinoma ikabiri kure kuntu yagisubiza ku murongo abaturage bakongera bakayoborwa neza urabizi President Jerika nkubwirire hano rwose ndagushimira akazi ukorera igihugu cyawe n'ibyo wakoze ubundi bavuga ko umugabo ukoze mu buki birangira yirigasa intoki aca imigani y'ubugoryi nimba ari nko gushaka kuvuga tumenyereye arapfa reka mwembi mbashimire cyane rwose ndabashimira abonye isi ubu ngubu noneho iri kutubona ibi byose ni ukubera weho Wellington wagaragaje ukuri kubera muri iki gihugu hari ukuntu ibihugu by'uburengerazuba byavuga ngo uyu mugabo ngo ni umugome ngo ni umunyagitugu ariko ibyabaye n'ukuntu bashatse kumutera kudeta byose umukobwa yabinyushije kuri YouTube channel ye live isi yose nayo iragenda ifata ayo mashusho yacishaho Hold up just 1 second just so I know. Uretse turebe How many people in this room want to muri iki cyumba ubundi nta bantu buriya barimo bushaka kwica nta kimwe cya kabiri cyangwa se baranarenga ni wamenye tujyemo wana tuvuga ijambo Welcome. As of today, I am no longer the president of Where imutsi nagari ngiye president wa Paldonia. Mu gihe guverinoma itarahinduka mu gihe dutegereje amatora anyuze mu mucyo hari miliyari zigera muri 5 z'idolari nashoye zigiye mu burezi mu buvuzi no mu bikorwa remezo umugore ari hano ariko na televiziyo abona perezida afite bounce mushyashya umugabo wanjye wajya gurinda abanyamakuru baciriritse ari kurinda perezida kandi umugabo aranishimye urabona ko yishimiye akazi yarumiwe onye umugabo we kuri televiziyo umugabo yavuye mu kazi gutabara perezida kuriya abaperezida bagira amafaranga yaje akorino umukobwa we and check this out reba hano abonye muzaniye ka kandi Snow Globe yari yaramutumye here I am honey in one piece meze neza cyane you know that none urabizi wa mugabo wasaga nk'uwacitse intege somewhere in South America ntago ngishaka gutandukana nawe nta bya divorce nshaka I was really hoping you'd reconsider ubitekereze bya divorce ubyikuremo
I think I'm gonna have to consult my lawyer. nta nubwo ari ngombwa njye kugisha inama umwavoka wanjye bya divorce nabiretse nabivuyemo ariko umugabo yagarutse yishimye ari ukuntu kubera akazi atanakoraga katuma gatita ku rugo rwe kuko akazi yakoraga ntiyagakundaga pe rero ko nino hano hari umwandikiye ati warakoze kuza muri Paridonia nakoherereje surprise urabizi ndaje gato bamwohereje aga surprise umwandikiye ni president wa Paridonia wa undi yatabaye ngo warakoze kuza muri Paridonia nakoherereje impano bamwoherereje impano azano ku cyuma kuri ATM za ku cyuma arebe arebye abona bamutayemo miliyoni 5 z'idolari turashize n'amafaranga president yamwoherereje nk'agashimwe yarebye asanga president yamwohereje miliyoni 5 z'idolari maniga bimeze bite dore ibyishimo miliyoni 5 z'idolari nta muntu uzigira rega muri Amerika waba uzikuye hehe z'idolari For the first time in my entire bwa mbere mu buzima bwanjye bwose nageze ku kintu gihambaye niko kazi nakoze kamembye neza miliyoni 5 z'idolari nta mafaranga atabaho muri Amerika ibihumbi 100 byaho bigura inzu 300 miliyoni none barinze itabaho urabizi tugiye kumarana umunsi nta byo kujya mu kazi ngiye kuba nishimana na famille yanjye sibyo president yamutayemo miliyoni 5 agafilm akitaga freelance nuko kagenze rero ke nk'ibisanzwe mwibutsa izi filmu usanga ugasobanuye films.com ni website yonyine uzisangaho ikindi kode wishyuraho narayibabwiye woherezaho ibihumbi 7 ku kwezi cyangwa 4 ku cyumweru fata telefone woherezaho ibiceri nona ni 0466 tukahita tuguha access ugatangira kujya ureba filime ciao